Veliki pozdrav sve pratioce ovog gaming YouTube kanala. Igramo GTA 2. Ali ovo novi sistem. A? Ovo to navod će dobro auto, ti venču? Evo ga neki dobri auto. Neće ga nauči. Raskačeš bilmizu. Ovo se izvlači, ženski ovo. Ujebem te u noge. Ljudi, danas prelazimo misiju kod Michaela. Daj, Michaele, otvaraj. Ujebem ti dete, Michaele. Sad ćeš pištole navuču, Fuck! Švaler, Fuck now to fuck my wife in my own bed? Hey, you! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. Nemo se ga ubijemo. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked up. Jebo je moju ženu. You okay, Jeboš homie? tuđu ženu. What happened? Guy bounced my wife is what happened. Which guy? Uf, čejem li idemo jebate, želim stićemo ga do godine do konca. Oh, that's fucked up, man. Treba ga ubijem. Ne, možda You know, back in the hood, man, we gotta watch out for them hell men, dog. Si prošao misiju? I'm a cuckold, a snob, and a fucking cliché. He went left up here, dog. Ujebem ti radio. Što smo pištoljima? Hey, let's just keep on going. Kako sam hedaru dao? Beži! Hey, get out the way. Motherfucker. Fuck, man, I think we lost his ass. Izgubili smo ga. Canyon, we'll find him. A? Di idem? Otprilike bre! A trebam da luzem kops. Piš da mi uru. Moram, što si tako? You get kind of reckless, homie. Kako da izađem? 50. misija. Nek ubije, on ti ubija. Aha, da. Uf. Danas je divan dan, ja. Aj, head. Da, head da damo okolice. You okay, homie? What happened? Guy bounced my wife is what happened. Mi smo je smjeli da imamo tuđi žena. Samo mi, ne ti. Oh, that's fucked up, man. Risk duty, homie. You know, back Ovo je službeno vozilo policije Los Santosa. Ljudi ga spara. I'm a cuckold, a snob, and a Još uvijek stignem. Bolje su uzeli neku buleta da ga jurim nego ovako. Beži! Saš ti jebe majku. straight ahead, man. Beži! Evo to ovi NPC-evi peticu se naj... Gle, pole budalu. Nekoga ne može ići bolje. the asshole. Bem ti majku! Pa izgubi ga opet. He lives somewhere up in the canyon. We'll find him. Drive to... Aha, gle stvarno. The fuck is he? Neću ljudi, ja volim ispred specijalalazi. Op. It's this track here. He in one of these fucking izvini. houses. Yeah, keep your eye out. A gle stvarno ima sajlu. Left his car. Check it out. Little bricks up there. Look. Oh, shit. Coach doing all right for himself. Hey, assholes! You ran out before we could settle our debts. Sad si uvatio za pičku. You got the wrong idea, man. Ja, sad će nas čekaju ni ljudi iz Martina, valjda. In the back of the truck. Da. And we'll see how you like when someone fucks with your shit. Well, hey,
Wait! You got Uf, Michael, pa nije 6 cm pod zemljom. Here we go! Ha let's see what happens! Dude, you are probably crazy. Oh, hell yeah, homie. You know what time it is. Oh, shit. You see this shit, dog? Do it, man. Fucking do it. Man, I think that shit's coming down, man. Push the pedal, homie. Oh, fuck. Da, sad će oni ljudi od Martina nas čekaju ispred kuće. Ljudi, inače mi smo prelazili GTA mnogo puta. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro. Green light, not Madrazo. A, Martin Madrazo. Tako? Whoa. Oh, Martin? Martin Madrazo? Kako šlajfom ljudi, ovo je opasno. Dude's a kingpin, homie. You better hope. I ain't hoping anything. Chick was hysterical. Koga? Chill out. Stvarno? Hey, man, there's some mean looking motherfucking essays right behind you. Oh, that was too looking? All right, help me deal with this. I'll give it a go, man. Keep driving. We can handle this, right? Screw up. O, sam hedaru. Nigga, that's it. Okay, go back to my house and think about this. Wow, shit. You did Još good. ovako nema nikoga kad I dođe. don't know if you hit Da? anyone, but names all over the place. Ko? What the Dio. fuck? I appreciate the backup. Oh, thank you. Are you sure I didn't hit? Maybe go to a Martine, uz ovu pesmu ne možeš ubiješ. before we go out again. opet možda ir novi izbor. Hey, I sad kad otvorimo vrata, bit će jevanje. I had no idea it was gonna get that hot. Boli me kurac. Izgubio se fokus, naravno. Nije bre, kako to? Pusti, sad ću. Hello. Is this still the number Da, for ne, boli me Lester kurac, ovo, Price? ej. Who's asking? Who's asking? You're awful cagey, Haj stur! even for a dead To je man. Lester gori nego ja. You don't sound good, buddy. Aj, boli me kurac. Charming even in death. Hey, come see me, old friend. Dobro, molim Living kurac, in marš, Los 40 kurac. Santos, just like you. Marš, Marietta 40 Heights. kurac. Da pitamo nešto u Suzanu YouTube-a, Hello? zašto naš kanal još uvijek You ima fucker. više od 10 subscribera? Jebe majku ovoj Suzani da je meni... Da, ljudi, znači sad ćemo inače da idemo radimo heist ovde. A ja ću da idem u Ameriku kod Suzane da idem. E, a sad ću ja da idem do gun shopa pre heista. Suzana, jedini govno je. Pre heista da kupim za pištolj sve. Onda je ovdje na vikendicu. Sve za pištolj da kupim, znači supresor, sve. Vikendice, da, jedan ti Suzanu mali. Kako ide ovaj bre Audi, ovo je A6-ica. Ljudi, neki su čara da prodaje Diktu. Inače ljudi mi za ovo poznat band iz Učmara, Braća bez vaća. Braća, Hey, ga... Imam kurac. Nigde guzice dobiti ne mogu. Dosta mi upiranja, sad idemo u Moskvu. Znači ide ozbiljnost, idemo da kupimo oružje. Ja ne znam koliko imam pare imam ja, dobro sam da ima. Jesu, okrujeni pištolj bre, će mi jebe ovaj. Dobro, ajde ti mi daj sve za pištolj ovaj, to. Koliko košta ovaj? Mogu da kupim, su jebem ti 9800 vrat. I kupit ću meci. 600 metaka i kupit ću... I kupit ću... Nemojte pederski uzmeti bolje. Uzmi zlatni imaš, idi još dole. Maš. $1000 Don't jebi. get too crazy with that. Trč. Naravno. Da li uzmem ovaj lijepo? Uzmi jedan. Uzmi jedan. Ovaj? Now you are prepared against government tyranny. Ljudi, pogledajte mi pištolj. Što ti opet se ne šta? Ajde bre, sranje. Ne, treba sad pređemo... Hajst.
Treba se ubija na hajstu. Čekaj, bre, ne si ideš se tamo. Kod Lestera? Neki još taj. Zašto sad radiš taj? Što? Da možeš da otiš pare Martinu. Za kuću? Koga jebe ima on pare? A? Dobro, te treba sad radim do Lestera. I u Lestera, majku ti imam. Pa nemoj ideš čak tamo i tu neku bližu misiju radi, idite upitnik. Nešto što ne znam. To upitnik ono s fanzmanci? Jeste. Imam kurac. Što nema modu su spenzor? Ne, može, samo ne sam vidio. You make me wanna puke. Evo, Suzan. You define everything that's wrong with this YouTube, place. please. We don't have... Kako se kaže? Subscribera. Mi nemamo dovoljno subscribera, znači YouTube sa Balkana. Puši kurac. Pušite mi kurac video. Alo, mi uploadamo, imamo 6-7 videa. Niko živi se subscriber neće. Jebe vam majku, da vam majku ne vedem. A oni tamo što se prozivaju i što jedu govna imaju više od nas. Gdje to? Mi brazimo samo kvalitetan sadržaj. Veoma domaćice. Što? Neće. Bre, ljudi, kako ste vi to subscriberi? Ne pošaljete treba nam pare. To je to, već sam završio? Jesu. And after that, you see, Da? the liquor company's pushing. Evo ja sam profi. Alo, idem možda. Nemam pare. Idem. Imam s Franklinom pare, stvarno. Pola milijuna. Nemam toga. Pola milijuna. Pola milijuna su ga... 480.000 imam. A šta je to? 480.000. Ne se vidi. Ti si dobio pola milijuna. I ti si pičku dobio. Imaš na Franklina 285.000. Zato što sam radio misije. Da li nabuđemo njegova kola? Ne buđi, vjerujem, jednostavno... Hey, baby, I'm just trying to tell you I care about Dora, you. speak. You care about yourself. I need someone real in my life. We wasted years on this bullshit and you still the Dobro, same. Franklina, brate, Family. Boli me kurac, alo, shvataš da me boli kurac, alo, ubit ću te svakako. Ajde, dađi s kuću, uđi ću, ne pišu da sam obuđu, ubit ću te. Ajde, brže da sme pobegne, ajde. ona je sve stala. Mamu je. Ima. Otišli u taksi. Ja mislim. Nemam pojma. LS Customs, ne. Neki bliži imate, ovaj nije blizu, ovaj nije blizu. Ovaj je najbliži. Taj. Taj si najbliži. Koliko imam para u stvari? 300.000. Će moći nabuđe dobro kola. Michael Franklin, you got sharp up on your
Shooting put some time in the range if you can. Šta je to? Ljudi, devojka ostavila Franklina, sa Franklin ide da buđi kola. Morija! Gdje je more? Opa, čuo ga čuo, a? Čuo šta je kar? Ljudi, sad ćete učestvujete u Mihajlovom buđenju kola, znači ja najbolje buđem kola. Znači idemo, enter, armor. Brakes. Bumpers. Rear bumpers. Engine. Exhaust. Može. Grill. Crn, može. Hood. Može. Sve nabuđeno. Nećemo, light. Headlight. Xenoni, može. Ovo dol nećemo. Plate. Crn plate. Ne. To. Respray. Primer. Da li mat? Mat. Da li misli u listu? Da bude zelena, krug. Jel to? Pogledaj. Da. A? Može. Mat. Crvena. A čekaj, ovo mat? Mate, jeste. Roll cage. Može. Roof. Šta ima roof? Škic, šta je škic? To je za stranu. Može. Ovaj. Suspenzija. Malo smo. Transmission. Race transmission. Turbo. Može turbo. Vehicle. Koji uzem? Muskular. Pa ne stoji ovdje. High-end. Ovo je. Brat. Ajde imamo kupiti. Ljudi, pogledajte auto. Vidite ovo šta je. Ovo se čuje lepo. Čuš turbinu? Ali ide, alo. Znam. I kući se. Majko ti jebe. Svi je budalo. Šta ide u tebe? No, mislim, ubio sam čovjeka. Ajmo. Ne mogu, policija meni.
Idi u kući, mislim da ti idu kući. Ne mogu me vide ovdje, nema šanse me vide. A tu? Pa ne mogu ni tu. Ko Boga ti ljubi me sreći ovdje. Kako znaju? Existe lá. What the fuck? Shizuo! What the fuck? Tu li u tebe je mato mrtvu dole. Shizuo šta ti džube? Shizuo slep? Da, slepčine. Ko Fast and Furious da sam. Udari on mrtvim vratom. Bez vezu. Udaraju tebe i onda tebe udaraju. Prekinuo smjer. Evo, ljudi, sad ćemo posjetiti jedan lokal koji je za decu. Evo, parkirat ćemo ovdje. Gdje si, bate? Pa, naravno, ću uđemo, te rokam se drukom ovdje, bre, men te usta. Opa, Cassandra. Evo, kupi mami, kupi tati, kupi sebi kuću, kupi tati kuću, kupi mami kuću, kupi sebi nešto, kupi mami, kupi sebi, kupi ovo, kupi ono. I'm getting so horny. Daćemo mi tebi pare, ne brini, mala. Koje ove pare? Pare nisu bitne. Volim, samo je uzmi. Treba porastati do kraja da bi uzela. Da, ja mislim da je ono te... Tere se koliko. Tere se u pečku. Gdje je ona bila? Evo Lady Gaga da, slušaj. You want to private Završi, dance? zvano YouTube, ali ima. Just Ah, keep izvini, your eyes neću. on this ass and follow me. Evo sad ću baciti na to. Ljudi, završili smo ono što smo imali. Uf, dobro, glas. Mala. Ljudi, sad ćemo mi pobijemo sve. Jebi ga. Isto. Bro, video traje 10 dana. Ne mora reći vedu kurac. Jelo, ajde ljudi. Što mogu s puškom? Gle! A možda da napravim sranje unutra? A? Kako napravim sranje neko, alo? Ne, odavde video Mihajlo. A? Ljudi, moram pobijem, stani, moram pobijem. Baci nogu. To nisam bili gani.
Vidi ga, uzmi pušku, pucaj bre! Man, you a genetic experiment gone wrong, dog. Gdje mi gospera? Da sam kao da daj. Stani. I oni se čuvalo. Ne možeš dok si uri mori. Možeš u auto da budeš budalo. Uđi bre. Površao ti gum. Gum si ti površao. Nisu. Jesu. Mogu da si sad. Ljudi, to je to za ovaj video. Odjavili vidite. Ćao ljudi, vidimo se sljedeći put, čao.